Nyuma ya tauni ya Maua tuika municipal na mantu amwe gikuthira kialuka nende minister wa mantu ingi miako ndene ya thirikari ya kaunti ya Meru na mona bisabo ni bethirite bakiliunga ndene tauni ukenda kuonora bakethira bamiukiria kimwe yara bakubangira tauni ni kuona ura waki bukethira bwitira mbere nikinya makondoria ni kuthira ndene ya mucii yo Maua. Marion Karugi aina ripoti. Nyuma ya tauni ya Maua kwethwo municipality mitaratara yo tira tauni yini banganitwo boya kirimiako na wete na mbere bunge ya tauni ngiriri municipality thirikari ya kaunti ya Meru kulukira minister wa MIUNDA na ubangani bwa matauni wa Daktari Kithure Rutere uro kinyete tauni neje na wika ikaro nene MIUNDA ere tauni ya Maua rwaria rure utira ni bakona taito deeds ya MIUNDA yo untu mukarite wa tauni ye Samuel Kambutho awite bareke kona taito deeds yi ikabatetheria kuromba mbeca cia mikobo bankine nikenda bokirie biashara cio narua tukarina mucemanio jwa ene plot ba Maua tuyite kuthingatiria promise ira twabaere kiume kithiru ati tugakikisha ene plot bonde Meru County bari na title of ownership ya title deed kana lease ngugi ya Maua ikwambiria narua tukuyite kureta contractor ura wiyite gutetheria kuthithia surveying ya Maua town nikenda athiria tumba kuita through process wingi tuona kethira mwaka yuyu kithira risira batura bachwite nkurukie miaka 43 kuringana na ura bauga baguciona baraba ina plot itena lease pomba kwewa lease kenda bomba kutumira lease yu kuromba loan ndene ya bank na bomba kuaka miaka yo pari na utethio bakumania na financials ni mutaratara minister Ntere akwayukajukia kaita kameriena akiuria baraba kita barabarene ni baibangia kuthama nikenda bomba kubwithia barabara kwa ndova Maua town municipality town kiri contractor kenda amberia kuthithia surveying na ago twakikishira in the next 4 months kana meriena ejete ngwe wekethro ithri na mapuiu chekwa Nairobi for approval tukuromba bunka mtura wakite kiosk kiawe barabarene thirikari ya mama itetumaira funjo ni ya manto pore pore kwa lakini bomenya speed no ile 400 kilometers per hour tukubaromba narua urauri barabarene ajo amberie mikakati kuthama pore pore na tutebarakisha mono inde betho baije au bare o irigare ikenda tomba kuthithia barabara yu ciomba gwetirika kiaria na wetauni administrator wa municipality je ni Timothy Mwenda na uritia kariba Maua municipality kuatanira na mwana kandarathi roknyite kunikenda mutaratara yo kuria tauni je kara ya municipality yokinyanira untu kinya kariba kenerete kiranki uba kuromba ki ni plot owners kana kariba Maua pombe kwa contractor support na pombe kwa consultant yotura weretwa support pombe omwa ample time kurtangui na ba support thirikari ngavana Kawira Mwangaza kire effort cha kuomba kuhakikisha wa muntu wena plot Maua ena title deed. Her Excellency Madam Kawira kuturi organize twe antu bembe na kona ni bwega kwithire kwina lease batu gento kia mbere Hondi town ina nkuruki antu mana thatu na bena plots batiromba kuona inyera andure chiringi igana nontu batirare maratasi na lease ethithwa maratasi jeoneka leasewood ingwitikia barabara ya biashara na baba gwita biashara utembanki itemba kuba nenkera mbesha ndane wite mibango erio kumotongerene bwa gavana Kawira Mwangaza utira biashara bonde batauni jeni babangani tora ko batire plan ya Maua ni very important na ke plan ya Maua ni umbeta kudikit na tukomba kursetura biashara betu so krai kwenda kana tha in implementation na mbecha ikeya tuete municipality gavana na to assuite that gavana aga support Maua na a lot of money no tukai kwenda kana ni mbecha cha kuomba ku implement plan tokere ukazi tokoyo tokere antu ba serious toko yao na tokere antu biashara bonde ili cha kulitira biashara kiripotera Wero TV ku Maua Egembe South mbita wa Marion Karugi wa Kenywa.